Namanipun maumain Bimo Ali Sintaria Magdalena Sinaga Naniririt ni si Larditi si Magmata Bangkuran Sabi. Kalau doho maka jongjoko dijuru ni debata na foto salubut doho dijuru ni dongan na marhum ngayon di bagat joro di uhat taon na di pangidorohan si Larditi si Magmataon gali sinoput. Oleh doho maka kolong ibana siya nasa rohan dohot marpangalahon at kay madalo kong ibana dohot marparanihon parangi na badia bago halakis kan jalan nasa tupa tadi kolong mana serai kolong ibana paima disila hamat yang namun pada rohan lah mangulay sa alumnay dok makalusin. Naposo ni debata duao nama buan hakana Tuhamu marhite-hite buan ni debata ama anaknya Tuhan Yesus Kristus nang tor di porbadia madok Tuhamu na pinadomu ni debata gang jadi silangan ni jolma. Amin. Jangan mengpasu-pasu nasi debata ama anak buah di perbani. Dipasu-pasu jalan kamu di Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata ma bobina Tuhamu jala asima karena tidak kamu. Didopakon Tuhan debata ma bobina Tuhamu jala dipasawar ma damena kita bini. Amin. Sinaga, mana waktu Sinagai, ase mau hati nami, Lord bernami Lord naga biharamami, mana pada nami.
Você